Hello everyone, welcome back to my channel Rohila Ingtipi. Firstly, I would like to wish you all a very happy and prosperous New Year 2022. Today's video is about us enjoying the last day of 2021 and bidding goodbye to the past year and also welcoming the new year 2022. Bini a video bangke nilitum hemisi ningkan ban kacipadi ningkarong kacipi. Totangte video lelang pono nang deha. Kiphi tang ala jonon ke kimen thulo areng ta segring ering lo Phak-ok men pami lo jo non bang ke hem sor bang ke kang than bang ke apis pa bi ha ben kiphi ke kitun an suse ke chumi ang nimen phuplum Bini video ke lapuan se kang ton lo mo ka preka video long che tong thulu na lumi thak mi kardong